Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Ал Сатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија е интервјуто со Срđа Поповиќ или човекот кој го сруши Слободан Милошевиќ. Дали постојат готови рецепти и што све треба да биде обезбедено да има една добра, баш добра револуција со која би била срушена една влада во некоја нестабилна, корумпирана или режимска држава во Европа и во светот. Што треба за една добра револуција? Што е потребно да биде направена една добра револуција и да биде срушен еден режим? Pa treba jedna dobra vizija sutrašnjice, treba san o velikom sutra, treba jako puno brojeva, treba dosta hrabrosti, treba malo veština i znanja i treba dosta kreativnosti i humora. Веројатно треба и американска помош и веројатно треба пари. Се прашање што повеќе, американска помош или пари, а може би и двете. Американска помош во форма на пари. Pa treba sve živo, ali ono što je vrlo bitno to je da bez spoljne pomoći možeš da imaš dobru revoluciju. Gandhi nije imao nikakvu pomoć da napravi revoluciju. U Indiji Lech Walesa imao pomoć od pape, a ne od Amerikanaca kad je pravio solidarnost. Tako da postoji taj neki narativ da kao sve stranci rešavaju, ali to u suštini nije istina. Znaš, ti ne možeš sa strane da napraviš revoluciju. Moraju ljudi da nešto žele, moraju ljudi da nešto sanjaju, moraju ljudi da imaju neke lidere svoje lokalne koje prate. Što bi oni pratili nekog stranca i što bi oni pratili neku stranu agendu? Znaš, ne možeš ti sad da uzmeš 1.000.000 ljudi iz Kijeva i da ih presliš u Skoplje i da kažeš, evo je revolucija. Za revoluciju ti treba pre svega brojevi, znači užasno mnogo ljudi, a ti ljudi će da rizikuju život i da rizikuju posao za nešto što je njima bitno, a ne nešto što je bitno Moskvi i Vašingtonu. Da li je Srđa Popović модерен Facebook Че Гевара или еден вид на баук, односно човек кој со помош на ЦИА ги руши владите ширум светот. Која се подготвував за ова интервју и сега кога се распрашувам, бидејќи освен тоа што на интернет нели треба да знаеме кој е Срđа Поповиќ, што е, како е, кој стои за него, и првата реченица беше, тоа е човек на ЦИА. Значи е деклариран човек на ЦИА, значи ЦИА стоела за него. Бил апсен во отпор, па Amnesty International успеа да го извади за 8 сати веднаш од кога го апсен во отпорот, они први протести во Белград, подосна и во Нови Сад. Мора да е човек на ЦИА. Подосна дека американците стојат зад вас. Мора да е Бетмен. А не, дека имате кариера која американците ја спонзорират и понатаму. Sad je to potpuno fascinantno. Znači ti imaš jedan režim koji je lepio te nalepnice, strani plaćenici, domaći izdajnici još 91. godine. Не платени, човек на ЦИА. Тоа е веќе формацијски, знаете. Значи, не даве, него формацијски вие сте. A dobro, to je nalepnica koju izmislio Sloba jer nije hteo da prihvati istinu. Istina je bila da ljudi njega baš nisu voleli, da nisu baš svi hteli da ratuju u Hrvatskoj, da nisu baš svi bili oduševljeni njegovom politikom i onda je morao neko da objasni kako nisu to u stvari Srbi, nego je to sad neka CIA ili neko drugi izmislio. Добре, да не ви летам етикета ко Слобе, директно ќе прашам. Од Слобе, па да. Дали сте човек на ЦИА? Наравно да nisam. To je potpuno... Žalite дека не сте или укажувате со гордост? Znaš šta, da mi je neko dao 100 денара svaki put kad sam to čuo, sada bi bio jako bogat čovek. Dobro, ako ste bili čovjek na CIA i taka bi bili bogat čovjek, sigurno. Ako bila da sigurno, ali kao što vidiš, sedim na Novom Beogradu u kancelariji sa 5 mojih kolega i u 40 kvadrata i u maloj neprofitnoj organizaciji, tako da mislim da sve te velike nalepnice su zapravo izraz nemoći da se shvati prava stvar. Prava stvar je da promena politička dolazi iznutra. I mi smo toliko godina slušali te gluposti o tome. To je valjda ostatak taj neki sladnog rata, kad nisi mogo ništa da promeniš ako iza tebe nije bio KGB ili CIA. I onda su sad taj narativ preuzeli ti diktatori, kad god im se nešto ne sviđa, svi lepe nalepnice. Ako pogledaš ko je sve CIA, Ukrajinci su CIA, Srbi protiv Miloševića su bili CIA, Gruzici su CIA, pa je onda Mubarak, koji je bio najbolji američki prijatelj, nazivao svoju opoziciju u Egiptu američkim plaćenicima. Znači, što naravno nema nikakve istorijske ni političke logike. Mislim da je ta vrsta etikete koja ima neku potrebu da diskredituje, nema veze sa istinom i ja se stalno zezam kako je to priča nastala u Rusiji posle ovih obojenih revolucija
I to je taj jedan smešan narativ. Kaže, uzmeš 2 Srbina iz Otpora, daš im $1.000, napraviš neki dobar plan, pošalješ ih negde avionom i bum, 1.000.000 ljudi na ulici. Баз бе доживуват ко модерен Facebook Че Гевара. Човек оди по светот и прави револуции. Па направил револуција во Србија. Теби то звучи веројатно. Ево гледај, не кад знам, ја видите дошол сега, јас никош не сум ни бил во некои такви, да речеме, ситуации. Теби то звучи озбиljно. Знаеш, луѓе верују разни ствари. Во Скопје тешко би направи револуција, бидејќи тамо да, турците ако не им досадеше да бидат тамо ќе остане уште едно 500 години, веројатно 1000 години ќе си беа турци. Значи во Скопје тешко би направи револуција, но на некој друго место, не знам, Атина на пример, еве сега. Суштина следеќа, пази, ти не можеш да увезеш и извезеш ненаsilnu револуцiju и to je ta poređenja s Che Guevarom tu stvari super. Ti kad pogledaš šta tebi treba za oružanu revoluciju, ti shvatiš zašto je Che Guevara to mogao da uradi. Znači šta tebi treba? Nekoliko stotina ljudi, dobar plan, zauzmeš televiziju, predsjedničku palatu, predsjednik se pojavi na televiziji i kaže ne znam, nije sad više moja vlast, nego odosmo u komunizam. To je bio slučaj, za otpor ti trebaju ljudi i to je razlika velika. Vi imate 70.000 vo zlatното време, до 70.000 луѓе. Kako? Ko su ti ljudi? Kako gi motivirate? Znate, to je ključno. Kako gi motivirate? To je ključno. Razlika osnovna između nasilne i nenasilne revolucije, što tebi za nenasilnu revoluciju trebaju veliki brojevi. I ti tu ne možeš da pobediš sa malom grupom naoružanih ljudi, niti je to posao za političke elite. Takvi društveni pokreti, naprotiv, ako pogledaš kako je nastao Occupy, pogledaš šta se dešavalo u arapskom proleću, oni u stvari nastaju u tom vakumu, kada ti političke elite ne mogu da reše neki problem koji društvo ima. Koga si istrošeni, koga si izmoreni. Tako je, ali onda se pojavi neka nova snaga sa neke, mi to zovemo fenomen hobita, ne znam si gledao Gospodara prstenova, ali tu su hobiti oni mali neki ljudi sa dlakavim novicama. Otamo li je simbolot na tupanicata? Ima veze sa Sarumanom rukom, da, ima veze. Pesnica, otporov simbol pesnica ima veze sa Tolkienom, mi smo svi ljubitelji Tolkiena bili. Ali ja se vratim na tu tezu motivacije, pa ću posle ti ispričam za pesnicu. Tolkien sušnost ga ima s oborano Milošević. Tolkien je imao dosta veze sa obaranjem Miloševića. Ако Че Гевара правил државни удари со помош на 100 или на 200 револуционери, колку луѓе и колку маса на народ се потребни да биде спроведена една Facebook отпор револуција во денешни услови? Целу Че Геварину револуцiju може да заврши со 100, 200, 300 ljudi. Теби за револуцiju попут српске треба 2,5 милиона ljudi. Што символизира стегнатата тупаница и што символизира отпор, со чија помош или по чие знаме октомври 2000 година беше соборен Слободан Милошевиќ, а некаде пред 2 години тука на јавна сцена тоа се обиде да го рехабилитира или наново да го инсталира и да го спроведе Бранко Црвенковски со помош на тогашната македонска опозиција. To brendovanje smo mi jako dobro radili. I pesnica ne samo zato što je moćan simbol, ne samo zato što je Duda divno nacrtao, ne samo zato što je nastala iz ljubavi, čovjek koji je nacrtao uradio to da bi fascinirao jednu devojku, kao i sve druge velike stvari koje radiš kad imaš 20 i nekoliko godina. Ona je bila užasno prihvaćena u Srbiji. Postoji nekoliko razloga za to. Prvi je naravno film Otpisani, čuvena serija koju smo svi gledali u Titovoj Jugoslaviji, pošto su oni, ako se sećaš, pozdravljali kao grupa gerilaca koja se bori protiv zla i pogroma Hitlerovog režima, Tihi Prle i Paja Vujsić. I Zlata Petković koja se zvala Marija, pa je po njoj moja žena dobila ime. Mislim, baš je bio dobar brend ta serija. I ta pesnica je bila, ona je korespondirala i sa nečim što je antifašistički i onako antiokupacijski, jer mi smo rekli, ok, nas je Milošević okupirao. Ovo bre nije vlast, ovo je okupacija. I drugo, ona je korespondirala i sa tom starijom generacijom koja se sećala Titovih partizana. Treći i najvažniji, ona je imala jedan onako univerzalni kvalitet. I sad ima, ne znam, u 9 zemalja je posle Srbije korišćena pesnica. Ali nismo mi radili sa grupama iz svih tih zemalja. Što mi je dogodilo da na BBC-u gledam neke ljude, to što je potpuno fantastično izgleda, jako crne ljude, pošto u Keniji ljudi žive koji su dosta tamne puti, u crnim majicama na kojima ćirilicom piše otpor. Pa to je potpuno fenomenalno. Znači, ni ti znaš odakle su oni to pokupili. Da li su oni gledali film? Šta, odakle njima ta ideja? Ja najdov, na primjer, Kmara. Kmara, Džordžija, da, to je Gruzija. Ali pazi, Kmara ti znači dosta. Rora, na primjer. Pora, Ukrajina, da. Ali oni nisu, Ukrajinci koristili boju. Pa, na primjer, Vidiš. Pa Zubar. Zubri je, da, Zubri je imao bizona. Pa Mjaft, pretpostavljamo. Mjaft je albanski, da. U Albaniji, znači. I taka natamo i taka, pa znači ima... Ali svuda, pa 6. april imaš u Egiptu. Protiv Kerimovu. Tako je. 6. april imaš u ovom... Do sad je pesnica korišćena u ovom, kako se zove, 8 ili 9 zemalja.
Денес во највлијателните американски дневни вестници и неделници се објавуваат информации дека за рушење на Слободан Милошевиќ американците и ЦИА имаат потрошено 30 милиони долари, колку од тие пари отидоа на финансирање на Отпор и дали Срđа Поповиќ беше ударната тупаница на Отпор за рушење на Милошевиќ. Сега американците дават одредени проценки дека за рушење на Милошевиќ биле потрошени околу 30 милиони долари и дека дел од тие средства се давани за Отпор. Па дури и луѓе со име и презиме тоа го кажат. Тоа се пише по Нью Йорк Таймс, по Вашингтон Пост. Да речеме, представникот на ИРИ, на Републиканскиот институт, вели дека Отпор добил дел од тие 1,8 милиони долари кои биле наменети, дека се купувале, не знам, разни мотороли, разни мобилни телефони кои тога се појавуваат, разна опрема за комуникација, се дадени пари за печатење на тие плакати, така натаму, дека сте имале неколку средби, или 7 до 10 пати сте се сретнале во Црна Гора, Подгорица или во Будимпешта. Некаде до почетокот, од почетокот на октомври 99 година, една година пред да биде соборен Милошевиќ. Па има други некои подоци дека од USAID се дадени големи пари, дека се дадени од Националниот демократски институт. Значи некаде 30 милиони долари, од тоа голем дел завршува во Отпор. Подоцна имаше одредени помеѓу самите членови на Отпор. Ајде да причамо сега о тој америчкој помоќи. Пази, Отпор е настao 98 година и био е група од 11 ljudi. I onda on konstantno rastao. Imao jedan period za vreme bombardovanja kada nije imao aktivnosti, pošto je bio naš dogovor da kada je zemlja pod bombama ne treba se baviti politikom, nego se treba čuvati zemlju. Ono što je vrlo interesantno, to je stranci su imali 3 ili 4 nivoa podrške demokratskoj opoziciji. I ja ne znam kolika je bila ta suma generalno, ali znam da je bilo nekoliko vrlo dobrih, ajde tako da kažem, programa. Jedan program koji je verovatno bio jako veliki je bio program pomoći opštinama 1997. godine, u kojima je bila opozicija. Pošto zemlja je bila pod sankcijama, pa nije bilo nafte, onda je jedan deo tog novca išao opštinama gde je bila na vlasti demokratska opozicija, da mogu prosto prežive ljudi zimu, da se greju i tako dalje. Drugi jako veliki deo strane pomoći otišao u ANEM. ANEM je bio asocijacija slobodnih i nezavisnih medija i jako veliku količinu opreme su oni pokupovali sa pomoći iz inostranstva. Treći je bio trening kontrolora. Da bi mogli da znamo da li je Milošević ukrao izbori, da bi mogli da imamo legitimne izborne rezultate, u ovoj zemlji je trebalo da se organizuje obuči 30.000 kontrolora. To je strašno mnogo ljudi. I to su neka mesta gde je ta pomoć išla. Jedan deo te pomoći išao u Otpor, ali ono što ja hoću da ti kažem, to je da ako posmatraš to kroz pare, a može i tako da se posmatra. Ne, može i tako da se posmatra. Вие сепак сте луѓе на 20 година. Вие сте сепак луѓе во свој 20 години. Па да, Вие не сте ни толку богати, немате ни толку пари, а се борите со човек кој има стравична тајна служба, армија, полиција и така. 2 godine smo mi finansirali Otpor iz svojih džepova. Znači, Otpor je nastao 98. 99. ili 2000. kad su se pojavili prvi ti neki stranci koji su nam nešto davali, mi smo imali 20-30 članova, mi smo imali 20-30 kancelarija koji su nam davali mali privatnici, mi smo imali 15-20 mobilnih telefona, ja sam kola razbio svoj Otpor, to su bila službena Пол Маккартни, од НЕТ во Вашингтон, вели, сме имале низа на состаноци, почнувајќи од октомври 99 Не спорим ја да je bilo sastanak i ne sporim da je bilo pomoć, ali hoću ti kažem, gledaš da li je ta pomoć bila kritična ili ne. Da li da Otpor 2000. godine nije dobio telefona od Pola Makartija, da li bi Milošević još bio na vlasti? Ja ti kažem da ne bi. Dobro, kada ima ta nema u Srbiji? Pa znaš šta, ja nisam se sastajao mnogo sa Amerikancima, ja sam ovde se bavio treningom stafa. Postoji su ljudi u Otporu koji su održavali tu međunarodnu saradnju, mislim da su se viđali u Budimpešti, ne znam. Segedin, Podgorica. Ne znam, ja nisam bio u Podgorici. Dobro, koliko pari dobio Otpor, na primjer, od Amerikancite? Ja ne znam tačnu cifru, ali ako posmatraš, ako pogledaš to što piše u New York Timesu, ajde da se sad pozovemo na najrelevantniji izvor koji o tome govori, tu se radi o nekoj cifri od jedno $700.000. Što je u odnosu na ukupnu pomoć stranaca u Srbiji 5-6%, verovatno. Na primjer, Zoran Matović, кој е дел од Отпор, ги обвинува, не знам, Хомен и Константиновиќ, кои исто се од Отпор, за некоја проневера на 2,1 милиони долари. То се стравични цифри. Да, ма тој ги обвинува, не ги обвинувам јас. Ne, ali hoću da kažem, to je sad, to neko priča i neko tvrdi, ali kako ti kažem, ja ne verujem da je ukupna pomoć prešla 1 milion,
mislim da je počela da stiže tek negde 2000. godine, tako da u ukupnom zbiru toga šta je otpor bio, šta je otpor proizvodio i protiv čega se borio. Pazi, ti se borio protiv države koja je imala budžet milionski, ti se borio protiv policije koja je imala milionski budžet, ti se borio protiv vlade koja je imala milionski budžet, ti se borio protiv vladajuće partije koja je imala u svom vlasništvu 30 zgrada. Znači, tvoji protivnici su bili mnogo bogatiji od tebe. I da ti kažem, ceo fokus na novac ti u stvari ne odgovara na pitanje kako si pobedio. Ti ne možeš novcem da napraviš revoluciju, koliko god mnogo da ga imaš. Jedino gde smo mi mogli da pobedimo Miloševića, to je u brojkama. Da li bi, kada ti pogledaš tu genezu istoriju, trenutak kad su stranci primetili da je otpor efikasan, što je 99. 2000. godina, je trenutak kad smo mi bili 10 godina u maloj školi revolucije. 10 godina, znači od 92. Pa nigde bi niko nije platio 92. Niko nije platio 96. 7. Znači, mi smo hiljade ljudi i hiljade taktika savladali sami. Сакате да кажете дека парите почнуваат да стигнуваат кога странците сватат дека вие може да бидете ефикасни, a ne дека ste dobili pari za da budete efikasni. Apsolutno. Ja mislim da stranci su vrlo kasno u stvari primetili čemu se radi u Srbiji. I mislim da su stranci jako dugo ovde bili deo problema, a ne deo rešenja. I mislim da su stranci, ne samo Amerikanci, nego svi živi, koliko ih ima, ovde dugo godina se bavili nečim što se zove micromanagement. Pa su sad, ne znam, govorilo se da je Vuk Drašković engleski čovjek, a Đinđić je nemački čovjek, a ne znam ko je Vesna Pešić je američki čovjek. Znači su oni tako u tom svom nastojanju da pronađu svoje neke šampione demokratije, u stvari čini medveđu uslugu opoziciji. Тука правиме мала пауза за реклами, се враќаме за неколку минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Секогаш ме интересирало како се руши еден режим, дали постојат универзални или готови сценарии и рецепти, како може да биде срушен еден режим на насилен или ненасилен пат, што за тоа говори Срđа Поповиќ или човекот кој е персонификација на тој цијаш или та ударна тупаница на американците нација за рушење на режимите во Европа и во светот. И кога ги погледнеме сите овие режими што паѓаа, дали по арапските држави, дали сега во Украина, дали не знам во Грузија и така натаму, во основа се сведува на истото. Тие се мокни и народот е анемичен. Анемичен бидејќи опозицијата е разедината, не може да функционира, скарана, платеничка, предавнички и така натаму, а власт е супериорна, мокни, има пари. И то во еден момент концептот на отпор кој вие го направивте, а тоа е да докажете дека таа полиција не е така ефикасна. Дека таа армија не е така мокна, дека Милошевиќ не е се човек или над човек или супермен кој може све да контролира. И почнувате да го исмевате системот. Почнувате доброволно да одите во зад, почнувате да правите хумор со системот. И почнувате да им кажувате на луѓето дека и не е опасно тие да бидат поразени. Сад ќе ти дати два примера. Први пример е био, још сме били ужасно мали, не знам да се до 20-30. Имали сме укупан буџет од 50 марака немачких, тоа е толку сме могли да скупимо из новчаника. И uzmemo mi jedno bure, polovno ono od nafte, veliko, i moj drug Duda koji je nacrtao pesnicu, to je inače moj drug iz klupe osnovne škole koji je pravio simbol otpora on je umeo da napravi i slobu, znači umeo kao što je napravio taj simbol otpora, da napravi slobino lice, da bude ono, znaš, za sprenje na zidu.
I napravi on tog slobu, nacrta ga na tom buretu, mi iznesemo bure u Knez Mihajlovu, to je glavna pešačka i shopping zona u Beogradu, u sredu, 3 popodne, kad je najviše ljudi u subotu, i stavimo ga tu, imalo je to bure jednu rupu gore. I sad ti prođeš, ubaciš 5 denari, uzmeš jednu motku i dum, udariš po onoj glavi. I to naravno, bure se čuje jako, ta ulica je akustična, oče se tu napravi red, svi roditelji, deca udari ono bure, i mi sklonimo 10 metara dalje i sednemo i zapalimo cigare i pijemo espresso. I za 15 minuta dođe policija. I šta će sad policija da radi? Da uhapsi nas, mi nismo tu. Da uhapsi ove ljude sa kesama iz šopinga što udaraju bure i šta da im uradi? Za šta da ih optuži? Mislim, da mora da ih pusti posle 5 minuta. I oni šta će grdni moraju da uhapse bure. I sad vidiš 2 policajca koji vuku ono izubijano bure u auto i naravno tvoje kolege, svi slikaju sutra naslovne strane. Šta se dešava? Dešava se što je to jedan sistem koji smo mi praktično od Gandija, on postoje od tog slanog marša Gandijevog, ali on kada ga primiš kao metodologija, on se zove dilema akcija. Znači ti uradiš nešto, a tvoj protivnik ako uzme, kajaće se, ako ne uzme, kajaće se. Znači ceo taj okvir u koji ti stavljaš tu akciju, naročito ako je u nju uključen humor, ukoliko on otrpi humor na svoj račun, onda će i drugi da ga zezaju. Jer to bure može da se napravi u Kragujevcu i u Kraljevu i u Novom Sadu i isto treba 5 ljudi i bure. Znači, ne moraš sad da budeš neki genije. Ako nikog nisu uhapsili u Beogradu, ovi će da odmah to počnu rade na drugim mestima. Dobro, gospodine Popović. Ako uhapse bure, onda su oni ispali budale. Dobro, gospodine Popović, kako te ljude koji su humoristični, te ljude koji ne se sa režimom, te ljude koji se nekoja sredna klasa, nekoja tivka generacija, ljude koji работат po instituciji od 8 do 4, koji se ne mnogo zadovoljni ili se nezadovoljni od vlasta, međutim se nezadovoljni od opozicije. Kako te ljude da ги izvadite da glasate? Kako te ljude od 52 da rade između dva izbora kruga? Kako te ljude da ги... To je ključ, знаете... Ono što smo mi gledali... Еве да речем Македонија, еве да речем било каде. Вие чувствувате една опозициона енергија, која е дифузна, која е расцепкана, која е на некој начин разочарана, депримирана, демотивирана и така натаму, меѓутоа постои една енергија. Три su stvari tu bitne. Prva stvar je šta je status quo. Znači, status quo u diktaturi ti je strah. Ljudi se plaše pa ne smeju. Status quo u korumpiranoj demokratiji ti je apatija. Znači, ljudi su prosto suviše apatični da bi nešto. Šta ti sad tu možeš da pogledaš? Ima super knjiga jedna, Alinski je pisao, zove se Pravila za radikale. Rules for Radicals. I on objašnjava kako je bes moćan motivator da se ljudi skupe, zato što je, znaš, kad si besan, kad te nešto nervira. Međutim, bez nade je destruktivan. I ti kad posmatraš proteste koji su bili bez nade, kao što je Bosna. Bosna je skoro imala proteste gde je gomila ogorčenih ljudi na ulici, popalila neke zgrade, potukla se s policijom i šta su radili? Ništa. Znači, ne samo da nisu imali viziju, nego je to bio bez nade. Znači, ono što ti moraš da shvatiš ako hoćeš da pokreneš veliki broj ljudi, to je da nije samo dovoljno su oni nezadovoljni i da im ti kažeš, drži lopova, evo ga ovaj, drži vaska. Nego da moraš da im ponudiš i nešto šta sutra. Znači, ono što je ceo kvalitet bio, otporiš što je kvalitet tih opozicijnih pokreta, to je da li oni imaju neku viziju sutrašnjice, da li ti tim ljudima možda ponudiš strateški odgovor na pitanje, kad sklonimo slobu, šta hoćeš? Što očekovat oni, na primjer, te ljude koji se, ajde da rečime, polni su bes, polni su nezadovoljstvo, međutim od odredena apatija, ili ne izlaga da glasat, ili najčesto glasat za pobednikot, бидејќи сака да биде дел од таа маса. Или журналистичко. Да, или го фрла, некој гласува негово име, или ги лажира неговите гласови, неговата волја и така натаму и така натаму. Како тие луѓе, што тие луѓе очекуваат? Што е за нив надеж, на пример? Еве гледаме сега пред 2 недели тука во Србија, кампањата беше референдумска, ја водеше референдумски власта. Власта велеше немојте да дозволите тајкуните и криминалците да се вратат и да владеат со Србија. Тајкуните кои се направени во 90-тите години, кои тие две партии кои победија сега на изборите всушност биле власт, меѓутоа они успеа да направат референдум. Како може една опозиција, да речеме, да направи референдумско гласање помеѓу два кандидати, помеѓу две опции, помеѓу две крајности, а тоа да не биде, на пример, сватено во една негативна, пежоративна, предавничка или било каква друга ситуација, бидејќи се ние имаме избори во Македонија. Јас претпоставам дека тамо главната кампања ќе биде референдумска. Власта ќе вели дајте ни довербата да не се промени името, да не згасне македонското име, да Македонија не ги обезличи, да државна прашање така натаму. А опозицијата нема енергија на која може да ја мобилизира масата. Пази, та енергија се гради.
I ono što ljudi vide u tim velikim dešavanjima, to što kao revolucionarnim dešavanjima, ti sad vidiš jako puno ljudi koji se negde skupa i izađu na ulicu i nešto urade. Suština je da ono što se ne vidi na televiziji je mnogo važnije, a to je kako sad od 11 ljudi da dođeš do 30.000. Kako? Ne kako od 30.000 dođeš do pobede, to je manja tajna. Kako od 11 ljudi? Od 11 ljudi, tako. Prvo pravilo, sanjaj budućnost, a počni s nečim malim. Znači, kako to funkcioniše? Sa što počnete vi? Zamisli sad stepenice. Sa što počnete vi? Tako, mi smo počeli sa grafitima. Znači, mi, evo ovde u kancelariji, slikaćeš ćeš posle, ima, kad je rezana pesnica, ona je rezana da bi se sprejalo na zidu iz šablona. I zato je ovako gruba. Šta je bila ideja? Ideja je bila, nas je bilo 15, smo rekli, okej, želimo da pokažemo da je otpor u Srbiji moguć, želimo da ljude koji su bili u tom trenutku na nekim iscrpkanjima, znači imao si medije neke koje Milošević okružio pa ih nešto kažnjavao, pa si imao univerzitet gde on otpuštao neke profesore, pa si imao neku opoziciju koja nešto demonstrirala, a on je tukao. I sve su to bila mala, izolovana mesta gde je postojao neki otpor tom društvenom, toj kugi društvenoj koja je bila Milošević, ali oni nisu među sobom komunicirali. Onda smo rekli, okej, ajde da vidimo šta je dovoljno širok okvir da oni uđu tu. Sa jedne strane, šta je Srbija u kojoj hoćemo da živimo? Pa smo napisali tu neku deklaraciju za budućnost Srbije, pa smo rekli Srbija u Evropskoj uniji, Srbija u miru sa susedima, a ne u ratu sa susedima, i Srbija sloboda, slobodni izbori, slobodan univerzitet, slobodni mediji. Znači imao si neku tu, ajde tako da kažem, viziju i političku platformu. I drugu stvar, imao si pesnicu. I cela ideja te stisnute pesnice je bila praćena sa sloganom "Saberi se, živi otpor". Jer ti si imao društvo gde je sve bilo rascepkano, gde su ljudi bili visoko individualizovani, gde komšija nije verovao komšiji, gde se govorilo o Miloševiću ispod glasa, gde ovi iz medija nisu sarađivali s ovim iz opozicijnih partija, a ovi iz opozicijnih partija su mislili da su profesori gomili impotentnih intelektualaca. Znači, sve te podele i u tom atomizovanom društvu, naravno, vožd lako vlada, je li tako? Zavadi pa vlada i to nam još od Rimskog carstva. Znači, nama je bila ideja, okej, hajde da povežemo to društvo u neki pokret i hajde da ljudi osete da su oni zajedno, makar tako što ja vidim tebe da nosiš bedž, pa ti vidiš mene da ja nosim bedž, a vidiš ima i taj simbol na zidu, znači, aha, tu smo, ima nas. Cela ta ideja, koju smo, naravno, mi mislili smo izmislili, pošto su Srbi uvek misle da je sve počinje od njih, recimo šta je bilo u Čileu. Čileu si imao isto tako jednu rascepkanu opoziciju, rasturene sindikate i jednog ludaka koji se zvao Pinoče, koji je bio jedan od najgorih vojnih diktatora u istoriji Južne Amerike. Nema veze, sad govorimo o nekim 70-80 godinama. I onda oni organizuju neki štrajk, on pošli vojsku, pobije ih. To je bilo, kakvi ovaj naš što je tu koji malo puta suzavcem, ovo je bio tenkovi. I sad oni kao šta sad oni da urade, a da ne izginu. Jer cela priča, to što si me pitao, kako da obični ljudi uđu. Ti moraš da ponudiš ljudima da učestvuju u tom pokretu sa nečim malim, ali da se izvuku. Znači, jer neće svi da rizikuju glavu, suzavac, nisu ljudi u tom fazonu. Znači, mora da imate grupa moraš da imaš grupu, malu grupu, koja je spremna da rizikuje. Tako je, mala grupa, ali ta grupa mora da smisli kako da tim drugim ljudima ponudi nešto. 96. 97. A da nema posledica, tako je. I onda smo rekli, okej, ako šetamo svaki dan po zimi, 97. godine, pa nas biju, koliko ljudi je spremno na to? Pa ne može moja baba od 80 godina da šeta po zimi i da je biju. Ubiće je. A šta može baba da radi? I onda je Zoran Đinđić izašao s tom idejom da mi za vreme državnog dnevnika, koji je ovde bio simbol Miloševićevog režima i propagande i ovog i onog, i tu su bili i cija i plaćenici i sve krasno, ali i Srbiju u kojoj je sjelo sunce i cvetala je trava i niko nas nije bombardovao i nije bilo sankcija, baš je bio odvratan. I kao ajde sad mi da izađemo svi na prozor i da lupamo šerpe i lonce za vreme drugog dnevnika, pola sata. I Srbija eksplodirala, zato što je svaka baka, svaki klinac, svaki tvoj komšija koji ima dobre zvučnike, svi su mogli da učestvuju, a rizik je bio mali. Šta može policija? Dođe kući, uhapsite što praviš buku. Mislim, to je besmisleno. I to je nešto, ti kad pogledaš kroz istoriju nenasilne borbe, te taktike disperzije, Čilanci su recimo hodali u pola brzine i vozili u pola brzine. Znači, u 4 popodne, u rush houru, ti sad počneš da voziš kola odjednom duplo sporiji. Šta se događa? Ceo grad kolabira, naravno, saobraćaj, svi trube jedni drugima, pravi se super protestna atmosfera i ljudi se prepoznaju da su protiv. Koja je to taktika koja može ljude da uključi, da oni rizikuju malo, da nešto ipak osete da su deo tog pokreta, ali da se s tim izvuku, znači ne da poginu, jer vrlo malo ljudi je spremno da pogine za svoje ideje. Koliko vreme je potrebno od 15 luge da stanete 30.000 luge? Što je potrebno da napravite? Vreme.
Vreme? Postoji studija jedna koja, pošto se sad ozbiljna nauka bavi tim nenasilnim procesima, 2,5 godine, kaže nauka. Znači 2,5 godine. 1900. do 2006. bilo je 323 različita pokreta, što nasilna, što nenasilna. I radile su dve neke Amerikanke, Marija Stefan i Erika Čenovet, neku analizu, knjigu su izdale, koja se zove Zašto radi građanski otpor, kao zašto to funkcioniše. I onda su posmatrale kroz istoriju procente uspeha. I prvo su otkrile da prosečan nenasilan pokret traje 2,5 godine, dok prosečan rat, recimo, traje 5 godina. I ta ideja glupa da sad kao ako uzmeš oružje, brže ćeš. Ne samo da nećeš brže, nego ćeš duplo sporije, osim što će neki ljudi poginu. Onda su gledali efikasnost nenasilne i nasilne borbe, odnosno čegevarijanske revolucije, otporaške revolucije, ako hoćeš tako da ih brenduješ, i konstatovali su da nenasilne revolucije u poslednjih 106 godina su efikasne 53%. U smislu da to što su ti ljudi koji su demonstrirali tražili, to im se nešto ostvarilo. Nasilne revolucije su efikasne samo 26%. I to pritom su poslednje 3 decenije užasno neefikasne. Praktično nasilne revolucije koje su dogodile poslednjih 100 godina, dogodile su uglavnom za vreme Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata i Hladnog rata. Znači u vreme dok se imao te neke vele sile i dok su se stvari rešavale tim konvencionalnim ratovima. Poslednja, meni najvažnija stvar, oni su radili analizu kad se dogodi promena, šta se dešava posle 5 godina? Koja je verovatnoća da imaš građanski rat, odnosno koja je verovatnoća da imaš neku stabilnu demokratiju? I tu je nenasilna borba ima 42%. Znači, koliko god ti Egipat izgleda beznadežan, oni imaju još uvijek 42% šanse da završe u nekoj demokratiji. Ili Tunis. A Libija, koliko god da je bombardovali Francuzi, ona ima samo 4% šanse da završi u demokratiji. Zašto? Pa to je zbog onih brojeva. Znači, koja je razlika između nasilne i nenasilne borbe? Što ti ako praviš nenasilnu revoluciju, ti uključiš ogromne segmente društva. Neki ljude koji glasaju, neke babe koje lupaju šerpe i lonce, neke klince koji lepe ove nalepnice, i onog trenutka kad se neka promena dogodi, ti ljudi postaju akcionari te promene. Ке се изненадите, почитувани гледачи, како би требало да изгледа фотороботот, например, на еден лидер на една организација како што Отпор, која беше обвинувана дека во изминатите десетина години е направено меѓу 30 и 40 револуции широм Европа и широм светот. Срđа Поповиќ вели дека срцевината на таа организација Отпор биле луѓе кои потекнат од тоа пледоење или тоа милје на една рокерска генерација. Тоа е апсолутно различно од се она што ние досега го анализиравме или го сметавме дека е факт однос на тоа прашање во Република Македонија. Ко би правил еден где би их тражио? Да, каде би требало да се најдат тие рестлови, целни групи, grupaciji, punktovi i tako na to. Tu sad ima nekoliko pravila. Ako posmatraš proteste, samo one koji su bili uspešni. Srbiju, Sloveniju, Gruziju i Ukrajinu 2003-2004. Sad je situacija malo drugačija, pa da ne uzim sad, možemo pričamo posle o Ukrajini sad. Ali ako posmatraš te četiri, ajde tako da kažem, revolucije ili pokreta, pošto nisu sve bile revolucije, vrlo interesantno da je to neka rokerska omladina. To što сега се говори, се прават некои анализи, значи посвестно или дека не е можна промена на Балканот. Ајде да не речем во југоисточна Европа, ако не се поклопат 3 коцки, ако тајните служби не ја сменат страната и го пуштат низ режим, односно го пуштат режимот низ вода, дека ако нема малку странска помош, и ако не се вклучени навивачките групи како погонско гориво. Велите дека сте биле со рок-н-ролски бекграунд, дека сте потекнували од на такво милје. И тоа што се прави во Бугарија, тоа што се случуваше во Тузла, во Босна и Херцеговина, тоа што се случува во Украина. Значи, погонското гориво се секој што навивачки групи кои не слушаат рок-н-рол. Па тоа е велика, па ево видите шта су резултати. Од некој сосема различно милје. Мислам, таа теорија пада во воду на првом корак. Ја велам дека тоа е како некој лајт мотив на тоа како се регрутират одредени структури. Цела таа прича je upravo suprotna ovome što su bili uspešni pokreti. Ti ako pogledaš, ne znam, Bosnu ili pogledaš Bugarsku, ti vidiš da je tu došlo do nekih protesta i nekog kleša između vlasti i opozicije i nekih razbijenih glava, ali da promene nema. Ti ako promenu imaš, moraš prvo da imaš plan za tu promenu. Šta ti hoćeš?
To je pitanje prvo bilo. Znači, ti mene da probudiš u 2 ujutru, ne znam ja, i 70.000 ljudi, oni se oko probude i izdeklamuju, kažu, hoću Srbiju u Evropskoj uniji, hoću mir sa susedima i hoću slobodu medija, slobodni... Znači, ti ljudi su vrlo dobro znali šta hoće. Od druga strana, da rečemo Ukrajina, se dojka se mirni protestite, nema neko povoljen rezultat. Ne, ali to je Ukrajina, to je odlična tema. Šta su sad mirni i nemirni protesti? Naprimjer, Ukrajina, koga počnu veke da se pukavo demonstrantite, ko počnu veke, znate, v jedan moment je napraven dogovor kako da ima nekoja izborna razvrska, nekoje mirno može bi predavanje na vlasti, tako natamo, i tuka ne prekinu od protestите, tuku počnu se pukavo masa, сега ima mnoštvo špekulacije, дека тоа прават одредени странски служби, дека се тоа луѓе кои се тренирани во одредени западни кампови подонесени во Украина, па намерно и свесно сакале да испровоцират еден таков конфликт, посебно во една Украина која е поделена држава, која имала 2004 година една портокалова револуција која неславно завршува поразен на избори, не знам, Ишченков, затворена е поради корупција, Тимошенко и така натаму. Само да причамо прво да причамо о насилju, a onda da pričamo o Ukrajini. Prvo da pričamo malo o nasilju. Prvo definiramo. Ste bili li vi organizator na protestite u Ukrajini? Sada ne. Mi smo radili sa grupom Pora koja je učestvovala u Narandžastoj revoluciji. 2004. Znači 2004. godine vi znači ste pravili. Da, tad smo radili sa njima, da. Nismo mi pravili, pošto nemaš se napravi sa strane, ali smo to, znači ti ako pogledaš situaciju, pre svega sa nasilnom i nenasilnom disciplinom, kogod misli da može sa grupom navijača da napravi promene, ne može. Prosto zašto ne može? Ponavljam, prvo zato što je to duplo neefikasnije nego ako se to radi kroz nenasilnu borbu i to pokazuje istorija i statistika. Drugo, zašto ti šanse završiš u toj demokratiji 4%. Znači, prosto istorija nas uči da što veći broj ljudi učestvuje u promenama, to su te promene trajnije i aj tako da kažemo bolje, ako mislimo da je izborna demokratija bolji sistem nego diktatura. Zašto je to tako? Zato što te marginalne grupe, bez obzira da li su one sa levice ili su sa desnice, pa da li su to neki antiglobalisti koji na, ne znam, mitingu protiv G8 polupaju neka kola u Briselu, ili je to onaj Black Bloc, oni imaju u Italiji te neke anarhiste, koji su kao ultralevi, ili su to sad ovi desni u Ukrajini, pa su, ne znam, neki desni navijači i ti neki nacionalisti i tako da kažem, to se zove fringe, znači, nikada promena u društvu ne dolazi sa rubova. Promena u društvu, ako treba da bude trajna, mora dođe iz sredine. I tu je nenasilna borba 100 puta efikasnija nego nasilna borba. I mi smo imali vrlo sličan problem ovde, zato što smo mi ovde imali jednu ozbiljno organizovanu nasilnu grupu koja je bila protiv Miloševića, to su fudbalski navijači. Zvezde, Partizana, nekoliko velikih klubova. I oni su mrzeli Slobu i skandirali mu spasi Srbiju, ubi se Slobodana i već koješte. Vidite, mi smo imali strašnu muku da njih nikako ne primimo u pokret. Mi smo imali obezbeđenje koje je čuvalo policiju od navijača. Naše obezbeđenje, koje je prvo dobilo batine kad krenu navijači na policiju. Mi smo sveštenike i devojke. Pravili smo tampon zonu između demonstranata i policije, samo da ne bi se pojavila neka budala da nekom razbije glavu. Zašto? Prvo zato što normalni ljudi ne učestvuju u nasilnim protestima. I ako tvoji protesti postanu nasilni, bez obzira da li to sad policija ubacila nekog provokatora, da on krene prvi, ili si prosto imao među svojim redovima ljude koji to ne kapiraju ili su popili ili su fudbalski navijači. Kako se to radi? Znači, prvo, ne sakate da бидат насилни протести. Значи, to je prvo pravilo. Prvo pravilo je, nasilje je najgori kontaminant, najgori trovač nenasilnog pokreta. Ne samo zato što nasilje samo po sebi ne valja, nego zato što jedna budala koja baci molotov koktel, ona je na svim naslovnim stranama, a ne 100.000 ljudi koji pevaju sa cvećem. Prosto naši mediji vole nasilje, ne srpski, nego svačiji. Kako ti to radiš? Na sekoj režim odgovara. I naravno tvom neprijatelju odgovara tako, jedna budala da ti si terorista. Cela, pošto smo mi znali da ćemo biti, prvo smo bili CIA, pa smo bili narkomani, a na kraju smo znali da ćemo biti i teroristi, Otpor je bio proglašen na kraju zvanično terorističku organizaciju. Може ли да се направи одредена споредба помеѓу српскиот и македонскиот отпор? Постојат две крајности. Ако сакате да имате насилна промена на власта, тога се потребни навивачки групи, мала помош од странство и одредени трансфери или преминување и промена на страната на одредени реслови на тајните служби. Ако сакате да имате ненасилна промена на власта,
тогаш ви е потребно време и најмалку 2,5 години да ги придобиете неопределените и младите дојдат на ваша страна. Бранко Цренковски пред 2 години заглави помеѓу тие две крајности, не правеше ниту насилни промени на власта, а не успеа да обезбеди ниту доволно време од 2,5 години да ги придобие на своја страна тие неопределени или млади гласачи. И на крајот целата таа атмосфера околу отпорот беше на некој начин абсолвирана или узурпирана од една група на некадарници кои се составени од разни поранешни илустрирани кодоши, одредени анимирдами, луѓе кои биле заглавени во затвор и разни луѓе од тоа милие кој е некаде на маргините на македонското општество. Затоа на крајот или денес како персонификација или како символ на отпорот се јават 20-30 луѓе и затоа на нивните митинзи и протести има едва и толкава бројка на луѓе колку што е потребна за две партии табланет. Отпорот ќе беше поефикасен ако на чело беше Джинџич, Вук Драшковиќ или ако беше некој непознат Срđа Поповиќ или некој друг човек кој потекнува од едно, како велите вие, рок and roll милје. Јесте. Бидејќи кај нас во Македонија, например, отпорот беше персонификација на поранешниот премиер Црвенковски. И тој го символизираше отпорот. Мислиш како да политичари сад не доđe и не загребе и тој одеше напред на отпорот, имаше стисната тупаница. И ја прошета Македонија долж и попреку што се вели. Имаше веројатно преку 30-50 митинзи, навистина беа плоштадите полни. Значи дури имаше некои митинзи со 3-40 или 50 или луѓе, и до тоа беше партиски обоен, организиран и канализиран протест. Не успеа да собори поголема маса од таа една средна. Остае партиска подела, управо си. Како отпорот да биде ефикасен, а да бидат политичарите трнати на страна? Прво, оно што е отпор има квалитет да е радио со едном анестезираном опозицијом у Србiji, која nije u početku uopšte prepoznala. Nije nas opozicija prepoznala ni kao ozbiljnu, ni kao konkurenciju. Prvo nas je Milošević prepoznao. Pa da se tek onda Milošević... Znači, prvo Milošević uspeo da ve detektira kako... On je prvo detektovao pretnju, da. I on je prvi počeo da se obračunava i da hapsi, čovjek je bio ozbiljan političar. I dugo je bio na vlasti, imao je ozbiljne službe. Znači, nije on bio naivan uopšte, čovjek je bio ozbiljan. Ne sad da sam ga volao, ali je bio ozbiljan. I to je bilo ozbiljno, misli, ti si suprotstavio jednoj ozbiljnoj državi. I jednom ozbiljnom tom bezbednostnom aparatu koji ratovo u Hrvatskoj, u Bosni, ljudi koji su imali krv na rukama, kojima nije bilo ništa te ubiju. Ono što je interesantno bilo, to je da je Milošević je praktično od trenutka smo mi počeli da spremamo prve pesnice 98. On je to iz nekog njemu znanog razloga rešio da seče u temelju i kada je počeo da hapsi studente za male proteste, onda je praktično on dao strašno kao ono gasio vatru benzinom. Znači, u stvari, otpor postao, kad je on počeo da napada u drugom dnevniku otpor, mi smo imali 50 ljudi, ali njegova propaganda nama poslužila da ljudi koji su protiv, a nisu sebe vidjeli u opoziciji, kažu, aha, ovi moraju da nešto znaju. Vidi kako ih Sloba mrzi. Znači, prosto nama režim je učinio veliku uslugu time što nas je relativno rano uzeo za svog neprijatelja broj 1. Ali šta je sa opozicijom bilo? Mi smo njima sve vreme govorili samo jednu stvar. Morate da budete zajedno. I cela strategija otpora, znači mi smo u vreme najžešćeg obračuna s Miloševićem, bio je slogan ko izda pizda. I to nije bio slogan uperen na Miloševića, to je bio slogan uperen u opoziciju. I to je bila poruka, ako siđeš s tog broda, bit ćemo protiv tebe. I Vuk Drašković je na kraju sišao s tog broda i izašao na izbore 2000, sami nije mogao da pređe cenzus. Prosto jer je atmosfera u društvu bila takva da se od opozicije očekivalo da izađe zajedno. Znači mi smo imali taj odnos ljubave i mržnje, ili što bi rekli Amerikanci tough love, ono, tvrda ljubav sa njima i bilo nam je potpuno jasno da ta politička raspored snaga. Sad na terenu kako je to funkcionisalo. Opozicijone partije su u stvari shvatile šta je otpor i počele se njime ozbiljno bave, tek kada su svi mladi cool ljudi u opozicijnim partijama obukli majice i otišli kod nas. Znači, u ovom trenutku smo mi počeli da jedemo njihov politički prostor, zato što smo bili hrabri, efikasniji, imali bolje slogane, imali cool ljude. Nismo delovali kao da to radimo zbog sebe, nego zbog budućnosti Srbije. Od tog trenutka su oni rekli, ček, stani. Pa neki su nas baš mrzeli, kao Koštunica i Vuk Drašković. Nekima smo bili onako simpatični, a neki su tu videli potencijal kao Đinđić. Sad različiti ljudi sa različitim stepenom političke inteligencije su shvatili šta se dešava. Ајде да видиме на крајот во колку револуции има учествувано Срđа Поповиќ сам или со помош на американците за рушење на одредени влади или режими во Европа и во светот. Например, Турција.
To se slučaju s Erdogan. Turska je, ono, kako da kažem, proces, to nije borba koja je završena. Turska je meni bila interesantna vrlo kad se pojavila, ne samo zato što je Erdogan na televiziji bila opsednuta ovom organizacijom. Znači, mi smo bili po svim turskim televizijama, bio je neki savjetnik Erdoganov koji je satima na televiziji objašnjavao kako su Turci zapravo svi ovde obučavani, nikad s Turcima nismo radili. Neka vi je sušnost kako bivši lideri na otpor. Ali nismo nikad radili sa Turcima, a vidiš, optužili su nas za to. Su Egipet imate rabotano? Sa Egipćanima smo radili, naravno, i to smo javno rekli, ali sa Turcima stvarno nismo. Kada тука во Србија ги имате тренирано од Египет групите во Србија или на друго место? Pa zavisi kako je najjednostavnije. Znači, kad radimo mi radimo po pozivu, znači nama sad javi neka grupa i kaže, ok, mi radimo, imamo studentsku organizaciju, hoćemo napravimo pokret, hoćemo da uradimo s vama radionicu i onda mi u zavisnosti od toga gde je to najjednostavnije i najbezbednije uradimo. Nekad mi idemo tamo. Ja sam bio u Sloveniji, zašto to demokratska zemlja i nema tu nikakvih problema. Nekada radimo, Egipćani su bili u Beogradu. Pred protestite vo Sloveniji imate rabotano? Ne, za vreme protesta sam bio, ali oni su se ugledali praktično na nas i koristili neke naše knjige, ali nismo radili s njima radionice. Ако пред 10 години, во 2004 година, Срđа Поповиќ и неговата организација со помош на американците учествуваа во организирање на таа портокалова револуција во Украина, кога на власт доаѓа Тимошенко и Јушченко, дали пред 3 месеци или дали денес, Срđа Поповиќ и неговата организација со помош на американците учествувале во организирање на сите тие последни крвави случувања во Украина, кои доведоа на таква ескалација на тие судири помеѓу двата блока на украинската држава. Вие работите? Кои су успели да се работевте таму, во тој период, пред Портокалово? Pre 2004. godine smo radili su neki ljudi iz otpora sa grupom Porada, koja je bila uključena u Narodnostnu revoluciju, na sličan, malo različit način nego otpor. Znači, nije bila baš prva linija fronta samo, nego je bilo jako puno tu i kontrole izbora, edukacije birača, ali tamo je, posle te revolucije, se prosto ti ljudi koji su došli na vlast su se posveđali. I oni su se lepo podelili i onda je došao ponovo neki od njih, kao Julija Timošenko, nisu promenili ni tu koruptivnu praksu, pa je ona završila u zatvoru. I iza toga se Јануковиќ vratio na vlast. За крај, слушнете го CV-то на Срđа Поповиќ, дали е вистински револуционер, дали е модерна Facebook варијанта на Че Гевара или на вид, што би рекол Бранко Црвенковски, на револуционер и отпораш на батерии. Ко би направиле вашо CV, во колку револуции сте учествувале, освен во отпор? Само jednoj, u Srpskoj. Ja u nijednoj drugoj revoluciji nisam učestvovao. Dobro, koliko ste pomagali? Mi smo obrazovna institucija, mi prenosimo veštine drugim ljudima i radili smo sa grupama iz 46 zemalja. Neki od tih ljudi su bili jako efikasni. Konkretno Gruzici, Ukrajinci 2003. Libanci posle Harirevog ubistva, Maldivci 2008. Egipćani 2011. Da pomenem samo neke od grupa sa kojima smo radili. Neki od njih su bili katastrofalno neuspešni, ali i uspeh i neuspeh je uvek do tih ljudi koji to rade. Vama stranci ne mogu ni da kažu šta da radite, ako vam kažu bežite od tih savjeta, nemojte da ih slušate, vi uvek znate najbolje. Znači, vas je čovjek opasno na kafe da ve vikne, znači ako vikne na kafe može... Pa evo, popili smo kafu. Da, ovde kaj vas, ako vikne nekada može revolucija se slučiva ta država. Pa ne znam, ja puno putujem, a i pijem puno kafe, ali svet je, mislim da sledeća revolucija u svetu koja je počela se dešava negde 2011. generacijska. Mislim da kao što u Srbiji postala generacija koja prosto odupirala sistemu vrednosti koje je Milošević uvodio, u svetu, bez obzira da se radi o arapskom svetu, o Turskoj ili o nekoj evropskoj zemlji ili Americi, postoji jedna generacija koja negde ima utisak da je neko ukrao budućnost, da li je taj neko gomila despota sa njihovim malim prijateljima korumpiranim ili je to pak su alave banke i ne znam, svetski IMF i razni ovi neki drugi. U svom slučaju ta generacija je onako bez respekta, ona sad ima opet između 18 i 25 godina, ona takozvana generacija Y i mi mislimo da oni samo po onim tabletima drndaju, ali u stvari oni vrlo dobro znaju, za sad znaju šta neće. I ako ta generacija nauči šta hoće, onda ona može da promeni svet, a čak i ako ne nauči šta hoće, sa tim svim što neće, bit će vrlo glasna i vokalna i spremna da izađe na ulicu i da se usprotivi političkim elitama, koje čini mi se i u razvijenom svetu, i u trećem svetu, i u svetu gde vlada, i u etabliranim demokratijama, i u diktaturama, sve manje razume narod. Znači, možemo da očekujemo i novi arapski proleti, i nova Turcija,
Možemo da očekujemo u narednih nekoliko godina da male grupe ljudi pokrenu velike proteste i velike promene u mnogim društvima. Teško mi je sad da vam kažem gde sve, ali dok mi ovo pričamo, u najmanje jednoj evropskoj zemlji, u najmanje jednoj azijskoj, svuda se dešava nešto. Tako da ni kažete kaj se slučilo, nego samo so koga komunicirate, da ni kažete, pa nije bi moželi da zaključime kada će imati tije protesti. Komuniciramo sa ljudima širom sveta, srećemo se s ljudima širom sveta, učimo mi od ljudi širom sveta, ali teško da možemo da predvidimo nešto više od generacijske revolucije. Тука некаде е крата нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да го проследите интервјуто со Срđа Поповиќ, или човекот кој го обвинува дека ударната тупаница на ЦИјА за рушење на владите во Европа и во светот. Ние се гледаме идниот вторник и со тоа време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да